tandare lalakaran na pa at nung misa makatelevise title ning pelikula aliwanag makatakot ampong makasindan medong halimbawa aing earthquake ating exorcist title na panini mitakutan ako milalunekot ni buntok ngening tao uri naganap way kayang kapag nasan akalimpuan na rin mga di may bayan at umekit pisambat ning Domingo isip ning taong eni aliwanag at inyang anak dapat alang tata ding aliwalo palang artista potang makapormala kapanintunan da pala olta berlan milalunekot ni buntok ngeni tao uwi nanganak way kayang kapag nasan akalingkuan na rin mga di mayupayan at umeking isamban ding Domingo bisyo ning taong eni parakal na ding aliwas no karakal asawa ding aliwas sa bundongan at mamagtong king lapang akaling buwandaling karelang pamilya milalunekot ni buntok ngening tao uri naganak way kayang kapag nasan akaling buwandaling mga di mayupayan